boum. Je vais de commencer un appel. Sinyango. Va là-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Partagez le direct, Watukouf. Watukufu wa Jamalif. Hamadabu Ramambia Nukaya haina troisième jour. Haina troisième jour. De Jono Heda Neze direct Zahat. Ikao Zaurelaxe zero ho Zahuari Zaya yani Luazat Zahat. Nana Owanashahat. Nana Emazababi Montipia. Ho Jimli Fohwa Kumor. Karna unjia harma politique. Wakati kao lijoka ya politique, ila ikanti hosoni ma owalo harma gouvernement ne ma opposant ha faida za hao. Ramnyezi mkajar kusudia, rahunda waneda mwasikina yenti hawa johanzenti, sha ye gouvernement jabo yija, jailele, rancune, wa alaikumus salam. Alaikumus salam mama Yohan. Yija ilele rancune. Wajiba doka mbangu kwa ma règlement de compte. Izonga Jokaya ewalela de daula ikao de ilio ya hao. Shabwa vil daula zinji kawajaka rancune. Wavil daula zinji kawajaka ngoza rancune. Abonga Jokainu ijaile le rancune na règlement de compte. Yabosi wasaya kana unjarma politique wakati kanga Jokaya. Zino règlement du compte. Rwalorme gouvernement. Rwalorme gouvernement. Wanu anada mwanzo faida na fusia. Yodemana kaga Jokantivano. Hawamba. Hawamba, hawenkezana, hawashelezizana. Raheja katrota. Hawakaya sonti pia, on va laisser ce bas monde. Wa alaikumus salam. Mwana Maïra. Watukuf, wa Jamalif, wa Komor. Do umambia ni mdo joka yanga. Ekari jaba nuturamu aswil. Wongu joyambe. Ezendo nai. Nualu haruma tambu. Nualu haruma. Ze oudiro wajirio warambi ya rizambi hamastehi banda rijohanza garanzo zishange heze baraka za Mungu na mtume shakarna ujabani urkensi ha faida za dunia ye faida ya dunia de politique inuamba faida ya dunia gouvernement na baki hoda onu wanada mwanzo pouvoir chasisi zorjo bakiri wane za mwando rihunre meshatu unumanga Mwenyezi Mungu yarjale joka na heri hun dunia ni nana akhira au kaya hundi ho ikao wa alaikumus salam usula hundi ho ikao rabewa jerina denjema maudu insha Allah rula wa dunia ni redela rehemlo ni jalla jalal wa alaikumus salam mon frère Mohamed Mana watukuf wa alaikumus salam mama Ibtisam wa alaikumus salam Yakubu Nurali Watukufu wa Jamalifu wa Komor. Ze suje zangu
ze sujet zangu comme d'habitude ikawa ntina ushida ndofanya sujet haina usiku wala ndorofanya video mbili haina usiku si hansuka ya haina troisième jour garjo ujabanu rambe zetambu za huwa komolika ngwari aminio ngwari konfieo alido zamba hamastehi wati na uvumbu wa fami na uvumbu wa madina sha ngabo video ikao ya de moment garjo lo uvumbu wa madina hao banda kwa tukiri wa change neze avertissement garjo zihanti izo garjo lo uvumbu. Désolé, je suis appelé une mature. Je suis joueur, je suis un classe. Allô, maman. Ça va, joueur. Il y a des oranges. Il y a Timo. Atakutsunda yazini. Aya mama ngami en directive anumda ukana raka, hein? Aya bisous. Arju para. OK. Amjo swami ukaya nja mwisha votre singio très important et mwishie. Roho yangu ikemakin. Ça mwishia, je suis très content. Là je vais continuer mon direct. Wa alaykum salam mwana Fatima Ibrahim. Hamadeli Ramabia ni watukufu wa Jamalif. Ya ukaya haina troisième jour. Sida haina usiku. Haina troisième jour ngarjono fanya direct. Il y a deux sujets comme d'habitude. Wa alaykum salam mwana Bahati. Watukufu eze sujets za hangu comme d'habitude. Rahejaka Rija. Rahejaka Rija. Ramba. Ze sujets shanga mambo ze sujets rangu. Watukufu shehitwangi so ishashi o amini fwa huwa komorirangu wa dzadzina wa babangwa ni amini yo sati ntinamba piège sati dubu wakati kao wa dzadzahangu ze blocus neze tambu rwandwa mara remazababi rwajoba hangu wajundu ya ukaye manadamu ya bidiri mabi etiramu au kangu jozamba hamaste sevrengi zo zinji gamparusola wa mazinji za ukaya ngami na partialite bayende hatanga wanasho hangu na wazazangu amba ukaya eka nize suje nzamba uzinu za wanduwa Erdaras. Wa alaykum salam mama Hussein zinu za wanduwa Erdaras iyo demanda nzamba shaze suje za hao ntu zamba ya Latif. Wa alaykum salam Fatima. Wa alaykum salam Hasanati Mfaume. Hari mimi ze suje nzamba o gamtsunguo noranga owadzaze ne mazababi wa Erdarasa sho wanwa jina ntsuwa renga wadzaza hangu njayana partialite cheitwangi so shishashi wa Mwenyezi Mungu danike taufiki nshidoti nguruze mvune jitihaji volshelewa na muori juha ori zamba babi shaze sujengi zo zinji garanzi hao emabuku ya jaya sheitwa shijameo na paleshwa garasumeo au kangar amno kangar fanya hasubabu ya Mwenyezi Mungu Jabbar. Yesije ya mando watukufu wa Jamalif. Nzazaha kumkomori ikao hazaya wana sita yemzima yemtiti gena maha sita. Wadungabo wabalighiyankli. Wahunduze bak. Wa alaykum salam Rose. Wa alaykum salam aimable. Ze salamu zofaru viho zijibu. Yabonga mvio salam avutus wa ontujo shida na jibwe salam satimvian. Hazayawana watanu. Yabona man ramba watanu na wakawa deja walona akili. Yewasita uonge mtiti gena mahasita. O ujirongu oda. O wanawala walolwa. Wanawashi wararu na wanaume waili. O wararu walolwa. Wararu walolwa ni wahidi, yani waili walolwa ni wahidi warabu. Yemzima halolwa ni maori. O wanaume waili, yemzima wonge arme. Wona arabe katina atan, yemzima halola. Yengwa oda huu, o wana wao. Gasina mahamine kwa tujua mzazaha nguno. Kwa tujua mzazaha ngena muo ya Latif. Gasiravi riengwa hasibabu dezetambu zihundwa owa Komori nana owa Maori.
Haukai mzaze woi haenshi maori. Maisha yahe hayafanya maori. Owana wao hawaza maori. Hawazaya na maori. Owana wahurumana waja wa makadara. Owana waili walolwa ni wahidiani warabu. Imane mzima halolwa ni maori. Owana waili mwana menge armeye mhu. Alaikumusalamu aliyati. Mzima halola hendeza. Katra watina mwana mzima hopara mzaza ha. Mzaza nguye shije. Mzaza nguye shije. Gamma bioni abwe mwana wasita wo mzaza tili ya mzaya. Wo mwana wahe mwana mshe mzima ya mzaya na muhindi. Sida muhindi ya mlola. Hamzaya na muhindi hakade na mzazahe yabo wakati ya juwe muhindi wasaya hajuha yeuha harantiza mzazahe mwana ulona mahasita. Mzadzenge ne mwana wongulelo. Mzadzenge je. Mzadzenge je. Garjo huja rionese yenam nazarungo ikaudo zilio. Hawambia emarenda na ini wana wa shenani wana umewarantu wa zaza hao. Kanga wena muo mzaza wange na muo wallahi kabati mzaza johanzarane ya huzaya. Ye mzaza wonge ya bonge harmatabu na galer. Ye wangali ye mzaza uo ya bondo. Mwanamshe Senegalezi ka mzaza de umlibo. Ili ya dom shida yomsaidia ya domfanyamba kursu. Ili ya shida yomsaidia yomregezeza humalahoni. Garjo jajerone senyu wanadamu mloha sahara. Mto ujwe fasili ya mzaze. E suje ya bil. Mwanamsho hatu ikao. Ha eberjewa. Ni mwanamshe. Ni mzaze mumjini hao. O wana wahe mzaze uo. Nana wanzani wahe mzaze uo. Wana wahe mzaze uo. O wana hengwaona. Wananyao mabandi. Haruo mavayo. Garilungo zeli skili zambe heni joujili zijili. Wende warinke mwana mshatu wa mlizio. Wamzaza tukabo. Wamsaza mvuu. Wamzingare mihono. Wambuwe mindu. Wamkansi wakaharmana damu watimizi wararuane. Waili wana hemzaze uo. Waili wana magavuro shuanzani. Duaduga na wafanye kiswa. Gari jou zamba haini zi joujili. Ngazi joujili. Sari jitole ya hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Gari jo zamba. Na wake mabandi hata. Shangar jo zamba. Haukaya kazi umbwa ziumbwa. Yode manakanywa kumoli niwa hara. Nika mwanza mwambeze koli baganyo hara mtujo ulawa. Nika mwamba mwenese usubituani baganyo hara mtujo ulawa. O usiku wa umbwa. O usiku wa manadamu ya mbwa ya fengu jo hufa. Gari jo zamba. Baiki haringabo mabandi. Kantu konte. Gani zamba hasibabu ya Allah. Haukaya mimi ni zambao. O usiku wa mwisho wa hangu wa wanzi. Wa rangu wakati na komba na mzaza hangu. Rangu wakati na hane jajamanga. Rangu wakati nazala na disoyenshi. Iho komori la hane jajamanga. O usiku wa tiramu ya joka ula wa duniani. Uwa wanzi wayo ujuo Mwenyezi Mungu. Yekanga mjoka ula wa duniani banga mjo ulawa. Yekanga mjoka ula wa duniani banga mjo fuma. Izo sazanziwa. Kena utsonga ukaya. Wangu baike umabandi warenda na ikakaramba. Na waheye nyonga. Wati warohe wajuari tsahengari zambao. Ilizi shanje. Haukaya ye mhara. Ye mrume mhara luhamba duzi. Ye shababi mhara luhamba fenya. Garjo uzambari zilani. Ye mzaze woi ya luelewa ya ukaya. Izuwana hewafanya. Yuo ti ubinadamu. Izuwana hewafanya. Uo ti ubinadamu. Garjo hujarumaze suje mbili hizo. Rahane jaja harumaze suje mbili bua tukufu. Gamjo na kiswa. Ikao. Gamjo jambawi. Gamjo na kiswa. Nimwelezeni kiswa ya jiri. A l'époque, les années 1. Ye fasira kiswa yohin. Rduele wa mkomori. Ye mkomori mruhin. Ye mwanadamu mruhin. Si mkomori basi. Ye mwanadamu we mruhin. Mwanadamu haini zikufanishi haka njema. Gajonga wangu wazikritike wazimenye. Haini mbijo fanishi hange jonga wangu wajiwenizo wangu wazimenye. Oui mon frère elle a le buiza.
wafanya njema nga wajua maenemi waremeze njema zila. Wafanya mbi wandu watikwanizo shanga wajoza amplodisi wambezi lazo njema. C'est-à-dire manada mumruka jiji. Gamu mambione kiswa ili makaliboshi waishie. Wajue. Ya ukaya c'est normal. Oui mon frère Alian. Watukof. Ngabo kiswa ikaonga mwijonyo tipi. Ya shanga muyambu. Ye kiswa hiyo waka mrumbaba. Na mwana. Na mpundra. Mrumbaba. Na mwana na mpundra. Yede mana na zuma benuka ya haini rongo manadamu ya jo ufanya kena utotungu wanadamu pia wake konta. Au kaya si hamama gunzi. Ikamo gonma usiku yembaba ula haro hadene mwanahe wakaoda msafara. Horo hadene mwana wade msafara. Ula mbaba habaliye mpundra ne mwana mpundra nge jendao. Habaliye mpundra zingaraye mbonzi yafungaye mpundra. Ngondo hemindu daene mwana. Wende hata wabiri haruma mji. Hovira haruma ula mji. Wa alaikumu salam amakam. Wa alaikumu salam samira. Gamzio hojibuze salamu timjibu ni nyoti pia. Ili George kosantra mwesuje. Hovira haruma ula mji waka wanrua wakalia. Wabahayi. Bade wajo. Bade mbaba ula mjufumu. Eva mbaba ula. Sola ngodo msafara. Olie ya balia mwana. Wabalia mpundra. Ngwaendao. Olie ya upahize mwana. Hau ya pashe. Hau ya pashe wa ili. Tawala wabale mpundra. Wasiho bonti. Wabale mpundra. Mpundra kejendao. Wajumba wala wajinga. Yembaba haishi. Angalia mbaba wanzu yafanya analyze. Yaho binadamu. Yaho wanadamu. Ima nadamu shinu hinda. Kwa henda tonzani mbaba shakweli. Kailini vahize mwana. Kailini vahize mwana. Mimi nedehe mindu. Ula mbaba hasibala. Na mangale mdu wanzu analiziza fikira za ho wanadamu. Hasibala havahize mwana. Mbaba ngodehe mindu harenge mwana mbahizar mepunda. Wende hata wanjar mamji. Shimwana ula mtovu adabu. Oto kubali mbabahe ya kiendehe mindu. Ya mrangia mhezo juma mpunda. Imana ula wapeo. Imana ula mtovu adabu. Ula katuanza hunderavi. Wakati la. Ula mbabahe shi. Imana ngemtiki. Mimbabanga minazemvuza hangu. Sivahize mwana rumempunda. Wanada mungwarema mwana hangu matukaya. Mwana hangu hasubuti. Hakubaliti mbahiza. Mimbabanga mondohe mindu. Ula mbaba haishia. Mimsolo wanungwa nzando gohindu. Hasibala hasisiye mwana rumempunda. Mbaba haheya hapashia. Na mwishie. Mbaba hopashia. Na mkleze kyorbe makaliboshi wandisi. Hopashia harma ila mpunda. Wede hata wanjia harma mji. Wanjia harma ula mji. Ula mjabashi mbaba ula naro hombi. Hoto pashia yeye. Ya hentimna mwanahe yendehe mindu. Mbaba ula naro hombi. Wede mru ulona suha we mbaba. Kutujuha. Wapashi ani wendehe mindu wabaizemna mwanaho. Shahuhe ya upashar mempundra mwanaho ngodehe mindu. Ula mbaba shabha mintwelewa. Ribali mpundra karjai pashia damine mana gardehe mindu wanadamu warilani. Tisihiti vahize mana wayeche. Wanadamu wambe mana yemtsuvada bubamba bangodohe mindu. Ijami mbaba tihiyati pashia mana ngodohe mindu wanduhamba mbaba manzaro hombi. Na mwishie yekisa hiyo. Yejambaba haishia zila buhamba. Mintujua wanadamu wanungu wanzofanya. Mbaba haheya mpundra daina ula mwana. Waheya uwaili. Wanjia haruma mji. Wanadamu wamba ukaya. Si wanadamu wanunaro hombi. Imna mpula mtitu wa imtsayenye wa ilimpashia. Subhanallah. Wanadamu wanuna rohombi. Ibanu mtsuba imna mpula mtitu wa mtsoheyabu mpashani wa ilika mtsumsikinia. Apartilia vala de iwonesa wa ya dunia. Ukake na ukiri ranze nrongonzi mahasonsi pia.
manadamu kina yanarongoza hikaudu ya zivenza yo namne ya umambia ni bwa komori ya ukaya izoramba kena ukirwa nadamu pia wazanze izoramba kena nadamu pia wake konta gabajo ya mruvani ya dunge mzaza mru ya mtsune ya njeza nguoni ya mtsune ya mfevehi gabajo hunga wangu wazilani wahunrihe wangu wazilemekoti gabajo ukamru ya heyevanu ya besepa normal horendana nayi hotimbia nabi hofana nongwe ka usonjema wallahi na Mwenyezi Mungu gabajo unriha wangu wambeha Mwenyezi Mungu najaze emana wei ya mwenjeza umuri baizu arambia o masha Allah gabajo hunga wangu wake kontra baada ntimto vadabu yode hele dunia ya kanti rane jajarme suje hangu atukufu sikanzani jiharme kiswa ya hembaba ne mwana ne mpundra ya onesaukaya kena uparo jokiri wangu wanze mru mzima onti pia kena uparo jokiri wangu wange mru mzima onti pia gabwa jo umanza gabwa jo muyenga gabwa jo mkritike gabwa jo mompredise yode shiha kusiwa komora rahane jajarme suje hangu désolé gamjombabi haruma sheisiwa shabaraka sheisiwa sharahma hikawa siwa komori rihundu manufaa oui madame Ahmed Kiko ça fait longtemps mon frère rihundu manufaa watukufu wa alaikum salam saino e manufaa hinde sheisiwa shamayoti shirilele siwa komori shiritukuza siwa komori rihundu maisha siwa komori hamashi siwa shamayoti garuhundu maisha siwa komori hamashi siwa shamayoti. C'est ça. Mbaba hakanza ya juwe omweshi wa mwanadamu na ubinadamu. Gari jibi wao ngari rekoneseo si uamini si ukubali ukaya rihundu maisha. Gari hunrao maisha. Ritsaganya damu. Na sina sheisi wa shabaraka shamayoti. Ya bonga ho nusu ya makaliboshi. Wa maori wa John Critic wambea bonga mdeo. Yode namna heki swahila. Na yamba wa johamba bonga mdeo shanga mbililio ya bonanja jarmazi suje. Wanasho hako wenji. 1000 et 2000 personnes wazaya daunu wanaume wa Maori. Ngwaona damu ngasina damu. Wanasho hatu wa Maori wenji wazaya daunu wanaume wa Maori. Ngasina damu wazima. Shanga mjonrongo zeba nacho kwamba yazidu mwanvi. Au kanga mjokange na maambasadatrice. Ikawa lo yabo wako utuna wako udea. Yazid. Wayi mdu ikawa mtova dabu. Mjewil. Nafik. Utwa zizan. Vous pouvez rentrer. Les calbos deveniront m'insulter. Y a pas de souci. Haukaya yazidi mwanvi. Waisha babi kao hambaye maori. Shaiti maori. Haukaka donzani nji harmaze origine. Ritanganya damu soti pia. Ritanganya ze damu seraru hunle maori. Utsona unanya. Hautsona damu wadzima daina owakomora wangazi jawanzuani. Si wananya mbaba mzomzaze mzima. Jelikanga kubalio kasi uhunra. Gari kubalio kasi gari failo ne chez soi chamayote. Gari kubalio quand vous êtes des Français. Moi j'accepte. Vous êtes des Français. J'accepte. Administrativement. Sha o unanya watu nani yoke jakaubidi umanishihane. Haukaya gari aminukaya litsanganya damu gasina unanya. Qu'il pleut qu'il neige. Shemdu na zone mabia Yazid. Waira ngotu mangaleza surazahi. Hama ngwanzwa jibehe Mali na Somali. Waira kanti usiku waka udeteste. Banda wangu kwa salio ze juma. Ngwambo mafiti menjwa Yazidi wei. Mwavi. À chaque fois qu'il veut. Gutsongorili ya siwa komoro. Gutsongorili trete siwa komoro. Ngwenjezo eni osomwaza zatu wa Maore nana owa komoro. Ri amino kaya ritsanganya damu. Garanzanao nao. Si wangu wa damu nzima. Si wangu wa wadzima. Même il y a la différence administrativement. Vous êtes français. Mais question ya hebana wa yatuje yakliye. Hein? Umani haina usiku. Yatolopiha. Hamabanu yeye. Gene couleur ya Macron. Yazid, t'es pas Macron. T'es pas Zemmour. Regarde ton visage. Angalaze surozaho. Wamudu. Ransi à chaque fois tu mets haine. Si ujibi wangar accepto garuhunrao, rihunru, gasina unanya. Ramanza na kamjanza litsanganya damu.
si wandu wa wadzima, si wandu wa wadzima, si wananya. Wakomori wengi walohindwa sababu wa Maori ukaya wawafanyia maisha. Chapeau, respect à vous les Maori. Mérite respect. Chaque na utsonga ye mjomba wa kakarumabia. E mjomba wa igarumabia o ngena rohombi. Gamjos mutu mabe ukaya mana mgazija, mwanamshe mgazija hao mwanamshe mzuwane wa mumali. Ya lolo ni mwanamme Maori ya zayama ni mwana ulati Maori mgazija. Ula Maori mzuwane hao Maori mgazija. Hao Maori mumali. Kena uparo joki ni mje wanguwa jewa zihe réalité de vérité. Na mlensi. Même si la vérité, c'est pas bon à dire, ou n'est pas bon à dire, mais c'est la réalité. Ritsanganya damu, na renso fitna, no peu. Banga joka yangabo, o wakantu mabavune makalbosh, wa mlema wa makoti, watu ujua ubinada mungu ondaho. Watokofu, ye dunia gaenda ombiyo, inuketi na maana, wenji na wenji wakana maana wafu, mluna tije ajitlia eni na shiengo, pour rien, rivikia mkana mwoke hisa, wangazija wenji wakomoru wenji wa nshoi homa yoti, walu wadzima daunu wadzadzatu wa Maori, walu wadzima daunu emazababi wa Maori, walu wadzima daune kominotashi Maori homa yoti, ngwa elewa nao, ngwa una unanya, ngwa una ujamaa, ni upara, ngabu wadzazi wa Maori walu homa yoti, mamudu wa unipara haina samdi, wa unipara ili wadoni wona. Wa ufanya appel video, wa ukaya harma plus de 50. Juste ni wapare, appel video wadoni wona. Wadoni wona. Yabonga mlidina be, juste wadoni wona. Wadoni wona ja, en live turam. Na unombela duwa. Ba hina mreti baka mna uparoshinda. Izoranza mnyezi Mungu yavukishe sheswa shama yote. Mnyezi Mungu yatowe yezembizu lohama wanadamu walo mayoti. Haukaya mayoti uwaloi huwanadao zenai sidi wakomori basi. Mmono juzi ukaya wakaofanisha manifestation ya hema Afrike pia. Hema Afrike walo mayoti walangu wa uwenji lahanu wangazija, wa uwenji lahanu wanzuani, wa uwenji lahanu wa mali. Kwa uwenji kamjashida majuha mafanya mbaru kwamba reclamation ya ukaya wa ufujaru jiro harmashesu wa shamayot waodo wana wangazija wanzuani wa mali wa Maori. Mametisa wa Maori origin nane mafriki kamjaparo juha wala kamjajwa mareklame nekawala wangazija de wajuha wanzu wafanye manifestation ya uhundaki mayot jo kamjuha msoma bareni muwawa mwaderange juzi mmono mafrike wadubu mondiani wakati 10,000 de personnes wakaufanya manifestation wahundre droit d'asile. Eske mrongo wakamjarongo hewe ramanza la karijanza si wanyanyanyi rahane mafrike si wandu wabadzima rahane mafrike wala. Mnyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwisho mwema ya jaili yerudelewa ya ukaya ye mafrike wala kwa ti importara hana si kajordi mwambie si wandu wa lugha nzima, si wandu wa damu nzima, si wandu wa dini nzima, ye origine yo nzima. Oui mon frère Momo, ye origine yo nzima, on est de même origine, même race. Reka mwanza reka kamjanza. Yode manakabiuka mtikubali wazaza hangu. Mko unanza, mdungule fitna, la yazidi mwangu, ikao, wae motu hatedi ni katuyanza. Hatedi ni ya kisila muhajuanza idisparese mayoti. Na mayoti ila Mwenyezi Mungu ivukisho. Hedi ni katu ivukisha sababu kristianisme. Guvukisho hedi ni ya Mungu. Yabo Yazidi, arrête un peu. Mwanadamu shinuhindu. Mwanadamu hufa. Mwanadamu hufa. Mwanadamu shinuhindu bo Yazidi. Wawango jinuko le kilo de venir insulter, de venir mettre la zizane, de venir manipuler les mamans maoraises, alors que les mamans maoraises sont vraiment dignes, respectables. Wanzaro honje mado wenji, haukaya wala wakaharmwe la meri, wala dembabititi, wala sudazazo mayot, wazazo mayot wa wenji, yabonga amino kaya wao duwa kozao, wajohanza omkobadzima karjaba mjemsanganywe na komori, rikeyunyo, no. Do unanya, no aminu karitsanganya damu,
no amini haukaya si wandu wa wazima, no amini haukaya si wandu wa dini nzima, haukayamba al-muslim akhulul muslim. Mruisilamu manyanya mruisilamu ngerambe ukaya si wandu wa damu nzima. Yabogana nzulumambi Yazidi Muadh, avec ta grande bouche là, ikawo ngawe raciste. Wede sababi wakanti juma umanipule, juma wambambi, baringo jo parisa, yema koko wa 55, ni wa 70, walo harmwe rezo soso, wako uride ya jua husutene. Aukawangu wa jua husutene. Wa usiku koko wa 70 ya kaujaya nde yevanu, valatu hadrese mesaji, tika utukuze mayote. Nabe Mwenyezi Mungu na hifadhi mayote. Mwenyezi Mungu na hifadhi marayo wa mayote. Haukaya walirede njamanga shukuriyo. Ye avocat wa hoko kwa 70 ans, il est rentré en ligne, il est en train de m'insulter. Yabogar mambioni wa zaza hangu wa tukufu. Wa maore wa tukufu. Garman zao ni grâce ya Allah. Mwenyezi Mungu na hifadhi sheswa shamayote. Ya hifadhi uwa maore. Ya hifadhi imaranya waloi humayote. Mdojwa ya ukaya siwana wa mbaba mzima mzaze mzima. Siwana ya bidiranzane. Mdojwa ukaya hunu rijari renti kabata joka ubali ya ardhi wa sulaha Mwenyezi Mungu. Kabati maore ya joka ubali ya mayote huwa suli kaburini. Kabati mgazija joka ubali ya ngazija huwa suli kaburini. Kabati mzuwana joka ubali ya mzuwana huwa suli kaburini. Kabati mumwali ya joka ubali ya mwali huwa suli kaburini. Izora kabili jerifanye njema. Mwenyezi Mungu maudi recompense. Shanga wanadamu wadiwa za ukaya hunu wajo ulawa. Wakomweru watukufu. Gamlao harumwe suje basi kaza nrogoze mwanvi. Wakatika uwaimwa kwa fitna. Uwaimwa kwa sharati ya jihanti juma utlia. Ani manipulation juma utlia zizani. Juma utla fitna. Hadiwa za ya ukaya. Mwanadamu wa mwado Mwenyezi Mungu gamlani. Di mwanadamu ya bali ya ufitna na sharati. Ya njia manisi ya tenkodo. Mwavi kuna ushinda. Umanise wakatikao wakomori nuwa maore. Kwa onadamu nzima. Jusqu'à maintenant ngarza yao da sinao. Jusqu'à maintenant ngwaza yao da onasi. Yabo tina wakatu jotli da utli yenkodo. Yenkodo ngo jotli ya nusu ya wangu. Wado kansuo gwele. Shaho ujimli fuaho wa maore wa baraka. Ho ujimli fuaho wa maore wa tukufu. Wallahi mwavi kuna ushinda. Utli fitna. Le fitna la Mwenyezi Mungu wa ede uhujuji ya hubloki. Ho hanzahi rabbal alamin. Hakangar amino ya ukaya izoranzao de zenjema. Mwenyezi Mungu hifadhi wa zazatu wa mayote. Mwenyezi Mungu hifadhi wa shababi wa mayote. Mwenyezi Mungu hifadhi wa nashatu wa mayote. Mwambie ukaya ngasi wazima. Reke makadbo shingwa nzao. Reka kwa tuhanza. On est des mêmes familles. On est des mêmes familles. On a mélangé deux sangs. Watukufu. Leo mwambia ni raja jamwe suje za hangu. Ikao mimi nilobanu ngam aminuka yosi kwa hangu hija ngam julawa. Jelika unjo hanyu mohija ngam julawa. Nsiduwa zoka ya rikana mzadzahatu. Mzadzahatu. Yeka hajua kaya da komori kana ure jeyi. Hajua kahaba kiunu manga. Mwenyezi Mungu hamandisha ukaya ngojo kaufia komori. Mempa iyo juzi samedi. Mwenyezi Mungu hamtamani. Mwanadamu usijinike ya ukaya kuna hufa. Yema na mimi msujola wa duniani zabari na mtume halawa. Yema na wewe usujola wa duniani zabari na fulani halawa. Likana mzazatu halawa hunu ambago zahe Komor. Hende hafio aeroport. Ya Sadi Muhammad Ibrahim. Kajaka mwade. Kajaka na problemu. Hapreparo msafara hende ya uneze fami. Mwenyezi Mungu hedi ya mtamani. Pourquoi wewe unangalia? Hawewe ujoka unishilia. Uto ujinika referansi ya ukaya. Vanijo mkinishi hamimi ni babu haobanu. Mtsore madirekte ndangu hobonti. Ijo mkinisha mimi ndangu haobanu. Mtso juhane deba na ndangu Mwenyezi Mungu antamani. Pourquoi sisi wakomori mtsore nge referansi yo? Zabaringe ridi waza wa dunia ya rihadaya. Zabaringe maredana iwa tso ule wale ya ditene verite ya la tuifu. Sabari hinri ya Rabbi. Na rengi soti pia nimjuka unangala nimnangalia hani mrajifikiri. Sûr et certain, je vais laisser ce bas monde. Sûr et certain. Et quand, je sais pas. Et des kangami mwade. Mrujwa hufa watina wade. Et des kangami na 70 ans, 80 ans. Mrujwa hufa. Oui, mon frère de Moulinda. Mrujwa hufa.
watina kamruge mrumdu hazi yeba nganjuka ufaje mwanadamu uhimi banu gorongo baturam kuyo hitwani haoka ya tu vas laisser est-ce que leo est-ce que maulu je sais pas est-ce que ngamjoka na muoni wone mzaza hangu matura mukade na mwishia roho yangu ya buludia na mwishia roho yangu ya njia friso kabati ujuo iyo de mana joma biani bwa tukufu wanda hukana baraka rani makalboshi rani mafantomu na mwelewe ritile hasara kareshelea kariri ya Mungu mwanadamu kadulawa wala wenda wahafa haruma Yemenia wala gwajaka ujwakea mvyege jouda nguha uwinju wa hanyu gamrengao avyo haina mwaha hau haina mezi zabandi zeroho zanyu sowele wa ukaya wala wenda wahafa wala wakanatwa maukaya ngwajo uwasulu wa aterise haruma aeroport ya Saidi Muhammad Ibrahim. Mwenyezi Mungu hamtamani, Mwenyezi Mungu hawatamani. Pourquoi pas nous? Yemzazatu ya fisa medi Mwenyezi Mungu na mrema mlazivanu wema e avion keja explose hawasili hasi hobonsi harengeze kweli zenus harema hasobonsi ye mwanadamu shino hindi ye mwanadamu shino hindi zinzamba banu njonga wanadamu wandeye watsoye leo kabadi ngomdeye tura mubure shabano sikwa ho maudubu mwanadamu na o wasuli kabuli ni ngojo uzisiwa qu'il pleut qu'il neige gamlao harmu pande wo nje harmu pande mwaji. Watukufu wa jamalifu ngamjo harume esuje ya mwando. Esuje ya mwando ngamjo hosoni mwa ye mzaze ya zayo owana watana. Ye wasita uomana wahemwa nahe ikao hamiksiwa ni muhindi hamzaya. Garjo hamba elijoka ujibiwa ya jibiwa. Yo ujo tukiwa ya tukiwa. Nyimjoka ukali ya mkalie. Shangam aminu kayanga mambo hasubabu ya Allah. Ikao zinu zambao zimeri iteye mamufti. Zimeri iteye mafundi. Kwa tuzamba. Yemana zambao dabo Mwenyezi Mungu amba turamu. Tuhushelewa namu okujafa potlasibu wajua. Rongowa. Haukaya haini sijirio. Wallah. Emitume wasomesa. Wahanse masahaba. Masahaba wasomesa. Gabwe mazehi. Nane mafundi. Ikao do waliyo. Wasoma. Ikao wamba wambe. Waharaze. Ganjo hamba na mitifunji. Wakati kwa mafundi kwa tuzamba. Wakomori mzaze wai hazaya wana watanu. Wanawashe wararu na wanaume waili. Wanawashe wanu hawazaya harmo mji wa mayote. Mbabaho wanawanu woyima ure. Gadi jorambe zerongo lizijirio. Mdo jue fasiri ya mzaze. Ni wanadamu mto ujue fasiri ya mzaze. Nje mjue fasiri ya mzaze. Ye mzaze woyimru hinri. Ye sharafasha mzaze hinri. Eya huzaya wemru hinri. Owanawashe owanawanu mzaza hawabali ya mayoti. Hawazaya mayoti. Wajahunu manga. Mzaze weye zimuhunga ungazunga wazaze wenji. Ika ungarizamba owanao wanji waelewe. Y'a pas plus important que nos mamans. Ton mari il est pas plus important que ta mère. Ton mari il est pas plus, ta femme elle est pas plus important que ta mère. Ton mari, il n'est pas plus important que ta mère. Il n'y a pas une famille qui est très importante que ta mère. Namkuya isomo hitwanihan, mes sœurs et frères, comoriens et maoré. Une maman, c'est le paradis. Parce que Dieu, il nous a dit, Al-Jannat tahta aqdamil ummahat. Yembebongi yonti ni mo wazaze kaudu warizaya. Swali bu manadamu.
fungaze tsumu mongomiraru yenda heji rengaze swala tsanu za hena usiku jamaa towa swadaka mzazaho kutsumtunda kutsumrespekte kutsumanza kutsumstehi wallahi na Mwenyezi Mungu ya ibada yako ngejwenda balagha hasababu ya mzazaho ngojonjia harmu wa jahannama hasababu ya mzazaho kunauka na maisha mema ngojojuona na katkati ngojojuona na gar ngojojuona kagoli wa mshahara shakuna uona heli yaendao wana wanu mzazahao hakade nao yabo hawalele hatambu mayoti hawalele hasufrasi mayoti haanshideno wanahe wala hawabali ya hujahunu manga hawabali ya hujahunu manga ye mwanamshe ye mzima hende haka usorte na muhindi ye muhindi hamita humita hajaza ya mnamwana muhindi haukaya wumnamwana muhindi kazi jahisa wala wabaki wala hata ola motola hajadungu muhindi tena hayeuha hambia mama yoka garde mwana hangu ba mimi ngamlone ndezangu amdunge mrumma hangu mzaza hamwambia ye mrumma hondo wakati kaunja humbiza na mndu kujambizwa na mndu hambia mama c'est pas important hunu faransa simpaka mndu ya lola tu peux ani gojojo accompagner kope wa wendeza ho ya latif ola mzaza hamwambia ranti da zoulisa wende ufanya error tsainu hu hatimna mwana tsoi haruma error fanya ule Mwenyezi Mungu mwana hangu wende muhe mwanamshe fanyani za ufanya bale mwanamme uwo yaje ola mwanamshe o usiko ko bale mwanamme yaje kajambale aje mpresenta mzazahe hakaombali ya ili waje wadungane wende zao mzazi hatunda ola muhindi ola mwana hende zahe gasina katra o mwezi ula uo ye mwanamshe wasaya hadungu muhindi haruo la dekuze wahe ye mzima ya lole mwanyanya hambia mama he mama gamina mwanamme ni mwanza mama hamba ha shanga olikodi kututimiza ba mama amina mwanamme ni mwanza ola habalia ye muhindi hajabe mbale ya jambala hajamzaza ba ha harunguse mwana heshikomo hamba ha ebanda one muhuwa hoga msojufanya mwanze mnito dunia nife haba mama rahanzara kujanza semo mari hamdungu wedeza watina kawambiziwa ya latif ye wararu harange maore ye wararu hafanyaji ye wararu wakaja tola hamzaze hendeza hatanguo kaja zibalia hadungu mwanamme hendeza hapara mzaza hamba mama mimi njafanya juwana ma mimi tirenge maore okay bangu maore mama hamwambia hufanya swanje mashamba liemje ola mutwamba nono kartsuhuji hadungu ye maore hendeza ya latif panda 4 ans ye mzaze wika jaono wanahe katsuono wanahe ya latif kabati umparo mahamine ya mzaze hotabiha ya zaiwana ya walele owanu wararu walarengi wahindi waidi wende zao watinakawa walola imane mzima harenge maore hambala hende zahe watinakambali haja mzazahe hamono wende zao ye mwanamme ye mzima uongo msiruni honge gejeshi uonge jwamba ukaya katunga nafasi shaha jojo alupara mzazaho telefoni mama hujua mama tu vas bien ye mwanamme mzima halola hendeza ebanu inu wanede mwanungu ele waoje ebanu ko wazazaha tu wakawari avorte wapu wazemdajo kamumja ule mzazo lange yabo abasar zamba onge mwade haukaya hamu ya howanahe mzazi harumanitasyo hata harewe hawa mndu katsujwa uroha umangaliwe mzazi uondo yuangaliwe mzazi uo mwanamshe Senegalese mwanamshe Senegalese uo mwanamshe ulo jirani wa yabo sha mzazi ngumlibo haukaye mbaretrati ya mzazi ye mwanamshe uo ngurengo hauke mwanamshe uo do umangaliyo mzazi heliali yo nezetambu ya zienshi yo ngepre ya hungemba hindu yale ne alive uo ya mwangalie mzazi gemhara upara wa Komori wende yabu wajue zaibu zahe mzazi gemhara upara mkomori omuso wende wa mtsesheye hajundu kangule ngumanamshe Senegalese yende yadu mangalia yende yadu mkausa yende yadu mrengeza yende yalilemna mwana uo yadu bali mwana uo dalikoli na mzazi ya enshi ya latif
owadzadzatu watsibindongo hinda hatarwali vaombi owadzadzatu warende hatarwali vaombi owadzadzatu wafanya hatarwatsibaombi mdzadze mnyuza ya mwana yahulela bumwanadamu yahuanziza yatsufani satana mbamru yafanya tout ce qu'il faut pour que tu vives hau eduke haulele katina yatsuhunika katina yatsufanyia gamdiwaza wa mzani mdzadze weikabadilia mwanadamu. Mais dans ta tête, ta mère, elle a souffert depuis très longtemps. Depuis que ta Annie Oukana un mois dans son ventre, avec le douleur de grossesse, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tout ça, ta mère, elle a souffert. Tout ça, ta mère, elle a souffert. Elle t'a élevé, elle t'a éduqué. Ya Latif, Mwenyezi Mungu narniki hatima njema. Mwenyezi Mungu arinike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arijalie kwa wanadamu waudole wa njema nabii. Mzazi kejabidi ya sufre, mzazi kejabidi ya karmatabu, mzazi ya zaya wanaibidi ya gatewa, mzazi ya zaya wanaibidi ya vamwa. Mimi mzazangu ya zaya wa miche. Je suis loin, je suis en France. Je prie à Dieu. Wakomori ni wanasho hangu wa mzazi mwanyenya mzazi wanze mzazi hangu wabame mzazi hangu zabandri mdiwazao. Pourquoi les enfants d'ici vous oubliez vite? Pourquoi vous pensez pas vos origines? On n'est pas de wazungu ya uduwazo wa rizaya ya uranso wa rizaya ridunge planète na vie. Pourquoi on suit les wazungu de faire n'importe quoi? S'il vous plaît. Shababi utihadalwa ni mru mshiatsu umenya akili hudiweza mzadzao kutina ibada kutina rogojo uzifanya hata Mwenyezi Mungu hurekompense yeka mzadzao ngena muo kutumtunda kutumangalia kutumfanyia izo ikaudi abidi umfanyie kabati mru joshida libe mzadza mzadza ya person ushido halibe mzadza mru kabati mru koshida mlivi kabati ledziwa ya uhamsa wilo kuna ushida ulilibe omwezi wa mwado ya uhansi homdani juma sufras na tambu kuna ushida uzilibe. Pourquoi vous oubliez vite? Pourquoi vous voulez laisser que le monde te vous ramène? Allez en affaire. Une mère qui est en train de souffrir, qu'elle a eu une maladie, qu'elle n'arrive même pas à marcher, alors qu'elle a 5 enfants. Les 5 enfants, vraiment, ils sont partis pour oublier leur maman. Pendant 4 ans, des nouvelles de sa mère. Pendant 4 ans, il y a autour d'Amzadzahao. Mes soeurs, là où vous aurez, je vous dis à haute voix, pensez à votre mère. Vos maris, ils ne sont pas très importants que votre mère. Watino wadzadzahan wallah. Wallah. Comme jajo jalunian. Watina mzadze mjojaje. Mjozalwaje. Mzadze atabia panda mwezi wa mwando. Mwezi wa vili. Mwezi wa raru. Ya uhenso mbani. Ya wambeleze dua ya Mwenyezi Mungu. Ni huine mbainu. He Mwenyezi Mungu ni jailie nivuke. He Mwenyezi Mungu ngula jane mwana we ya jena muo. He Mwenyezi Mungu ni hensi na muo hate mwana we ni mlele. Ni hensi mwana muo hate mwana we ni mzaye. Mzazi hajojo kabo hamba kwamba avortoma. Hajojo ya avorte. Wadzadzatu kwa jaripu wa walata. Shawari lele. Kwa jaripu wa walata. Shawadzadzatu warilele. Warigate. Warifanya tout ce qu'il faut. On est là. Pourquoi on fait du mal à nos mamans? Pourquoi on subit? Pourquoi on... À vrai dire, Ya Rabbi, Ya Allah, jailiwa nyanyasi wazalo harmatsinu. Jailiwa wana umene mazababi wanawashe. Walo harmatsinu waransuwa zaza wasufra wareveye.
zankili zao zireveye zidoelewa ya ukaya kavana hindu ja mzaze hanyu gusufre mwanamshe wewe huranti mzazaho na mwana wa muhindi wa mzaya wazima na muhindi hutla wanweleza mzazaho deja basasa paralize haukaya wa mduo mzima kotsumarshe harenge Senegale do umangalio harenge Senegale do miezo harenge Senegale do mrengezo harenge Senegale do mliso izo zonti piange na wana washe izo de mjoka uhanza mwamil tsudoeshe les zonas shohat bo majindu ya peu izo nizo manzo tsudoambia wana shohat bo makalbo shiashonga gavjo uambia waelewe warambue wanojua ya ukaya. Il n'y a pas plus important que nos mamans. Nos soeurs, ne choisis pas ton mari, qu'il est favorable, il est très important plus que ta mère. Si tu as fait un bon choix, tu as choisi un mari qui ne te fait pas oublier ta mère. Si tu as choisi un mari qui va te faire oublier ta mère, qui va te faire oublier ta famille, ce n'est pas un mari. Un bon mari, c'est lui qui va aimer ta famille. Un bon mari, c'est lui qui va respecter ta mère. Un bon mari, c'est lui qui va te faire approcher ta mère. Ça, vous pensez que mon mari, il n'a pas besoin que je parle avec ma mère. Ma femme, il n'a pas besoin que je parle avec ma mère. C'est des femmes calboches et le mari calboche. Ya latif. Mnyezi Mungu na nikemzade waye mzazatu wa imvuna si. Yamnike na usitirif. Nanu wajazatu wenji wa sufreo. Wajazatu ngwa wenji wa sufreo. Walu haruma tambu. Walu haruma hasara. Haruma tinu. Walu waoche. O wanaha wadunga wanwa ume makalbosh. Wanwa ume ikao watu washelizaze fami. Wanwa ume ikao watu wambie realite ne verite. Ya ukaya mzaze. Mes soeurs, mes frères. Le paradis est le dessous de pied de nos mamans. Allah nous a dit Al-Jannati tahta aqdamil ummahat. Fais les prières, fais les jeûnes, fais tout ce qu'il faut à propos de la religion. Si tu respectes ta maman, si tu aimes pas ta maman, wallahi kuna uhunda hatta faida dunia ni nana akhira. Zeradiza mzazi ngizo très important. Zeradiza mzazi ngizo muhimu. Owadzazatu wanu woko fanisi hana bayo. Owadzazatu wanu woko favorable de tout ce qui est dans le monde. Ya Latif, Ya Rabbi, Hemgwe, Nika Subra, Nika Unono, Owadzazatu watabihao. Uwajazatu walorma souffrance. Uwajazatu walorma ya Faransa wa sufreo. Owanaha wadunga wanwaume. Bizari. Wanwaume. Watuna mahaba. Wanwaume. Watuna ubinadamu. Wanwaume. Watu waisheleziza. Ye mzazi wewe wanahe ngwana wana watano. Gena namnama na manahe manahe mhu. Na muhindi gena mahasita. Gasina katra owana wao kwaja para ye mzazi hao. Gasina katra owana wao kwa japara ye mzaze uo. Kwa japara mzaze hao mahasita ya Rabbi. Mimi kababili même 2 heures de temps. Sans que njaishi ya matu la mo telefone. Hau njaishi ya vocalia. Mitishili na ka tranquille. Simpara bota sinjam Paris. Chatani se direct hani para. Harume direct. Simuishia. Là je suis tranquille. Yo demande un jour mwabiani watukof. S'il vous plaît. Pensez un peu à vous. S'il vous plaît. Pensez à nos mamans. Faut pas faire n'importe quoi. S'il s'agit en dehors de le respect de nos mari. Un homme qui va te faire oublier ta maman, c'est pas un bon mari. Une femme qui va te faire oublier ta maman, c'est pas une bonne femme. C'est les femmes calboches et le mari calboche. Ya Latif, Ya Rabbi, garumba bo Mwenyezi Mungu unikuwa na wazazi hatu subra. Uwatowe zela ulia ikaudu alonizo. Uwanasho hatu wa ileo ya ukaya. Uwazaza hatu kwa jameri teru wa mettre en souffrance. Comment tu vas manger alors que ta maman elle n'est pas mangée?
Comment tu vas dormir alors que tu n'as pas eu de nouvelles de ta maman? Comment tu vas trouver le courage pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 4 ans avant que tu n'as pas entendu ta mère? À cause d'un mari qui va te laisser un jour. À cause d'un mari qui va voir une autre femme un jour. Et tu vas laisser ta maman. Un bon mari, c'est lui qui aime ta famille. Un bon mari, c'est lui qui va te faire appeler ta famille. Un bon mari, c'est lui qui va construire toi et ta famille, que vous soyez ensemble. Mwenyezi Mungu nanikema mzadzatu mvunaswi. Inshallah. Mwenyezi Mungu yaniki mzadzatu subra. Haukai mzadze woi a prefere watike mkomori ujoju wa zetabuza. Wa alaikum salam mama Marie Yusuf. Watike mkomori ujoju wa zetabuza. Wakati kao nguono kaya mkomori yon mteshea. Mkomori yemnafiki. Jomkinsha mrugondo bala ilini ya mteshea. Hauno ya ukaya ngu uhenti Senegale. Ya dumrengeza na umyeza. Na ubehem na manahe wolikoli. Yeshonga ipasisho shihansi mnaharamu muhindi hamwetiza mzazi ajuhaye uhapanda katra. Mwenyezi Mungu narengeze owazaza hata wanike subra. Ngabo tue kwamba hatibu blende, elle vient direct de me chercher un problème. Je vais te dire une chose. T'es un homme ou t'es une femme. Mais dans ta tête qu'un jour, tu vas laisser ce bas monde. On est venu sans savoir, on va partir sans vouloir. On est des humains. Je sais que toi, ta maman, t'as pas de cœur à une mère. Ou t'as pas de cœur, t'as pas de sentiment familial. Que là, tu viens de me rapprocher à mon direct. De dire n'importe quoi. Mais Inch'Allah, c'est à cause de nous. Au lieu ya ujisuteni, Mwenyezi Mungu yalijaa lejo kanaher ukansiabo ngo uje ili pour me déranger. Mais je te le jure, Mwenyezi Mungu jo husami. Haukaya t'as venu juste pour mettre la zizane. Je sais que c'est pas toi-même. C'est Shaitan qui est dans ton esprit. C'est pas toi-même. Shaitan il y a hunjia harmo yakil pour venir ukimbana kwamba fitna. Shame mituram. Si husami. Watukufu Mwenyezi Mungu na niko wajaza hako o winji ikao watabi hao ngo haruma wana mafuko hao ngo haruma souffrance wakati kao wana hao wa waranti wende zao kwa tuwa tunda kwa tuwa para rawa naume rawa na washi tide mzaze weibai shawajaze wenji walu haruma tambu walu haruma hasara wakati kao wazaya wana wajua walele haukuwa zazatu amba ukaboma gamuhuzayo ni hulele uje unlele ye mzaze katutsa maudu baha uzaya manga pour ramener ta mère à la maison de retraite. Mzaza hongena bezoheli ya hulela wakawa maji na kojo ya hulela jumatambu yakahushange kush na uhuyeza maudu yoja nge mwana mtiti hatimize 80 ans urege mzaza aho umtreta madeli akautrete wakamtiti izo ndizo wazaza hakuwa hanza hawa benza hawa suheteo. Watukufu ngamjo harumwe suji ya bid haukaya yoti bizarre wajamru haja yanzia rongwenai woti manadamu benzo haukaya shetani gena pouvoir ya unjia yema faible harumwe zesprit zahao ili ya jawaramene harumo mra jahannama yaboka mruhamanu haheyabanu hamba mafit mruhamba Mwenyezi Mungu na mrengeze esprit shamru kamombele ya duambi hauka yabo katsubenza mimi tudua na damu akombele mru duambi onidea anjohu bloke haunuhombele dua Mwenyezi Mungu ya uhifadhi hauka saspirokaya kutubenza kutiwawe hauka wenji na wenji warendaombi wafanya mafiti wao kwa tubenza. Watukufu wakomori wa jamalifu gamjo haruma ye messager ya bili ye messager ya bili mwanamsho hatu ikao ye mwanamshe woi mwanamshe ikao haberjewa
ni mzaze mo mjini hao eza jiri hindu watukufu hamberge katina zangozo ntipia kaufanya hodahoni eza jiri hindu ye mzaze wenge na wana haruo mabandi wana ikao wotsiwema haukawa dungu mwendo mwi yemba hane mzaze yalona eroli hindu doukaya kaja kubalizo ikao wanahe do wafanya hauka owanahe wa uderange emna e uderange mwanamshi woi wa umtabisha wa umfanyia vraiment ngo zaki upeu mzaze ya ujwa uona sha ezajili mnyezi munarponeshar zerongo zinu zishange hauka ezajili uwotsi ubinadamu ezajili izo kazifanyishia ezajili izo mndu konseyo wana hao mndu fanya namna halaani mwana ya fango hamadizo watukufu wa Komori mzaze woi ha eberge mwanamshe ikao katina fami banda katina fami eizo ya ezajili njo zafanishahin o wanahe mzaze woi mzaze haroha hende haruma shuhuli hoenda harume shuhuli wanahe wanaume waili ikao mabandi wasiyabo wadunga na dona wanyanyao waili wanaume wanjia fukoni wambie mwanamsholokaya ngwanzomba hindwale na bokwa dohamba wohenda wajitunia balemba hindwa kanza wande wahale do viole mwanamshatuula watukufu eza fanishahin watotwala waili na wanzani wao wakarma wararu wane wasibala osomo mwanamshatu kao wahaberjewa warenge mwanamshatu wala wamzingara zamvu baada mzaza hao kaja kabo wamsasanya wasiyabo wamkanti wamlizio shahari ya utona papier uo hana faiblesse ya utona kirtasi hariwe kaji ushitaki ya utona kirtasi hariwe kaji ujidailia wakomor gamji trompeo yo utona kirtasi ufanywa viol yo ujua ha reklame harmetin yo utona kirtasi hafanywa masak yo ujua ha deklare harmetin yo utona papier yo ujua hashitaki izo winjwa hanyu nikao kamtina za situation ganywa hala ujidailia yode maana mimi turamu tikana komba ya hangu na mzo hangu Shabani likawanilia hunu Marseille lijurke konyonzima ritaheze haki za mwana Mkomori ikao katina mbakirtas harumatinu ili ujwa hundokaya ya utona kirtas hahea neze faida zae wasibala wasigari mwana mshohaka wakawa na ume wane owaididi wanahemzaze ola owaili wa mabandi wa ngamzambo wakatika ngamjoko wana wapeu gejo mkinishiha wafanye tupu tuambe ngwajua wotiramu shangam aminuka ya Mwenyezi Mungu wa yeche uondu woni mkonteo jelikuwa na damu kwa wenji wajuhanza wanderange kwa tushinda wakatika kwa tuona Mwenyezi Mungu hawabaemato na bongo wajo malani kado ndio woniona kwa bloke hao kabatu sibutareagise iwe de kudrati lahi ya Mwenyezi Mungu hauka Mwenyezi Mungu doni protege yabokanga mdenonse ezaho wana masera wanu wana mavayu wanu ngamzambo baike wajuheda hata wajue haumtazao ya wambie wambe gwantsahao je suis là hauka kwa usiku uja wa uja rango usiku na kombana mzaza hangu hata njenzalwa nibaki Komori njenikiwa riviki njemanga nano usiku wa ula wa duniani uwa Mwenyezi Mungu hawanzia yode mana ya ukaya mitido rinringa horongoa mitido kamhara horongoa dabo kwa usiku wa hija kabati ujoka wenjeza ni dakika ujoka wenjeza ni segonda ikahala kalmauti amba harengero ho par bal gejo huja ikahala kalmauti amba harengero ho par accident gejo huja ikamba ala kalmauti harengero batsilala kakanjuha izo pia ngujuzifanya yode mana mimi ngamjo reklame nganjo hamba pour le bien de nos mamans et le bien des jeunes et le bien de nos sœurs. C'est pour cela que je crains pas à dire la vérité. Watoto wala wanange mwanamshohatu wa mlizio mwanamshe ikao ulamzaze mumjini sha alhamdulillahi ye hadisi isairengwa ni wanru wa mjini ngwaendao mbionizo ebanda watoto wala wazifanya hindu owane wamwendelea owane walala naye owane wamfanya uchamfu haukaya wao wana ikao dalal kuhamba mabandi emotola
habaki mzaze halawa harmo kumbi haja hunre motongo fukoni ge harmo ulila mzaza mwisaurende kajavia haukaya wa uderange mwanamshola wa umtabisha wa umrongoza naye mzaze kajaparo wambia ukana mzie wa umfanyia nugo za kumasakri hoda unula mzaze kajaparo hamba na mrenzi hata botasi ye motola hambia mzaze ya ukaya ye mwanaho habali ya mabandi wanzani wahe waje wanrenge wanevioli ola mzazi hashemeza mkuna nipene sharishaho eba nungwanzo upatsuwa na ngwaibu mzazi wewe nguhonsi ya ukaya mwanamshe wu hajo hamba nrabo nguhonsi ya ukaya hajo sbuti ya menrabo kuwa naho wa mviole hanrabo hajo sbuti ya wakazi nrabo ya hundre entere hindri bo mzazi haweleza ukaya hadungu wadungano waili wajana wanaume waili waja wa mzigara za mvuu wa mlaza wa mtsua wa mheya hawaeleza hili zerongo za jiri huonukendi hata huwa mnafua hahuonesa mzazi kwanza uhaniowana Mwenyezi Mungu na hifadhi ya Rabbi uwazazi wanua rede hatu wanaho bojukaya waua na makariboshi ngojuko wana makariboshi warangi mwanamshe wamsibikiswa wamfanyia uchamfu walala naye wakatika uhuro kutsua na ukaya bumana ha wambaje karishurani wabwana wangu ufanya uunde solution umrelaxe umtulize roho uunde namna ya umweleza uunde namna ya umramene shangu wansuna bagonzwa parwa ya patswa na haibu ya latif tuna Mungu njua ma vie privée une vie privée ilo riske na mungamu yambo haukaya wanu watoto mabandi waongo au makapablu atu na migamzambo haukaya njalewa mwanadamu wanamlewa Allah Mwenyezi Mungu Jabari ndo namlewa Mwenyezi Mungu Jabari ndo namlewa Chala jalalu waeche sirenge riski mzaze wewe wallahi na Mwenyezi Mungu gamridillahi wallah hata wallah wabillahi wa rasul gojo hunda majitso yahowa na wao gojo hubitswa kiswa wewe mzaza gojo hubitswa kiswa wewe mzaza haukaya kujaza ya mwanamshe huzaya wanaume waili oliohenda warende mwana wamrenge wamba mwana wamtsimbiambi wakatika wamtabisharangu hali shahajaha hueleza ibidi uhunda namna eza jiri hindi banda hamambia ekango wanzojo upatsuwa na hangu aibu kairi urohoda uni hangu endeza benja kaudi da ukaya ngojo hunda namna ujosibu tuambiwa na hangu wahuviole bomza ya latif ya Rabbi badisi wakomoringa swanadamu wapeu manadamu yachowelewa ya ukaya owanaho wafanya shangwanzo wahanie finalima hatuwe motola ye motola hahundu mrede hamrenge ye hadisi yabasangio na omji ngwazuwa nao hizani gwafanyo namna ya uwana hizani gwafanyo namna ya ufanya tupuntu hizani watsai solution nimitsi janzambe banu ifamye mzaza wozi mdisi yabongo jojoambi wanaho waje waniwe haukaya ikazanziwa izonga jufanyishia ekakazi janzi wakana ushida nifanya hatamba nrongo mwana mshatu wabasa harengwa ni mnumura jina omji warengeze nrongo ye mzaze wayu olio ya ufanya hani za ufanya ya relaxe mwana mshi ya muhadisizi wahunga solisho wahunga namna shahasi ya mabaro hoda honi wangu endeza bangu anzo jo upatso wana hangu aibu o wana hangu au makalbosh
owanahongo wapeu owanahongo mavioleur alafungo jodo hambe uongo anzoje wapata aibu olu ya wona ukaya wonge bouleversé yemoto aparsa échec et moto wa bouleversé et mwanamshe wa haundu tambu et mwanamshe wa hatabia hozingano na umema zababu atimiziwane wa mcharaze zamvu wa mfanya uchamfu kutsona ya ukabidi unga solisio boya hueleza tranquillement mama jana wahidar maukumbi o wanauma hangu wadungana na wanaume waili waja wanregu wanilaza banu wanitabisha walala nami wanifanya masakre ibidi wone ya ukaya weimana wajomza ya mzazi hamandao sha humtoa hudiwaza ukangabo mdu kwamba turam saspure mwana we yakane hikma eshene turam ili turamu ya zambi shaheze baraka zangu na mtume wana wanu ngwajo hubitswa kiswa bo mzate owana wanu ngwajo uvura wo mhali ziankili zao zitlawe waje waone ukaya wede mwanamshola ya berjewa wahurenge wahutimbie kiswa subhanallah ya rabbi yemtukufunda webo jalla jalal yemtukufunda webo Allah ikao wede mwenye ridhik wede mwenye msamaha wede mwenye correction Mwenyezi Mungu jua ehedu joka hukumu wana wa hemzadzewoi Mwenyezi Mungu jua ehedu joka hukumu ya mzadzewoi hauka ya mzadzewoi olio ya ufari ya mnamana woi ya mrengeze akili ya mtranquilize shahamambia banungu anzo upatwa na hangwa ebo owanaho wa hupatsa ebo depuis très longtemps haukaya wa wana makalibosh finalement husutana wanaho kutsona ya ukaya owanaho waangamiza mnamwanamshe innocent owanaho waangamiza mwanamshe ka humberge wende owane wa mkanti wa mteya wa mfanya uchamfu ye mwanamshe hawambia olio ya hunda solution gwambo bale mwanamshe gwambo nrabo olio hamba so hunda solution gwabe mwanamshe gwanzia patwa na hwanyibu Mwenyezi Mungu na ripwene shar Mwenyezi Mungu arjane joka na hir Mwenyezi Mungu arengeze zero hombi za hoa kumurwa lobanu banga joka za ngongizo nziro shangar jo uzamba wakati kao ye security wahatu au securize Allahu jalla jalal wakati kao inu hadith yastahiki mafundi wa zambi inu hadith yastahiki mamuftu wa zambi tula Mungu zambo habadala ya hoa lo mafeble tula Mungu zambo ya hoa zazi walo harmatambu wa tabiao tula Mungu zambo ya hoa na shwahikao gohar masufransi harmeti ya Faransa tula Mungu zambo hewa na ume mafeble wabio hao zemali watabishi wao subhanallah gamjoka harmaze video nazifanya inde video ilo risk haukaya wanua na ikao makalibosh waonge jomkinishi hawangroshe shamikado tatsaya mitsoka haruma ze plus he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ye kazinu nzambao Mwenyezi Mungu katira binizo Mwenyezi Mungu katsutene Mwenyezi Mungu katsona ukanga maborongo njema wallahi nganjo bahatishiwa na minganjo ulwawa she kazinu nzambao Mwenyezi Mungu garadinami kabati shumbe sha mwanadamu joshida shintushi wa alaykum assalam mon frère Hasbogos kabati shumbe sha mwanadamu joshida shintushi comme donne chance nto numéro 3 minutes ni lide ze fikira za wanadamu ikademlo yabo ekaganyina ide ya utsanga wo mji wahemna mwanamsho ikao wadungi ya feri shangio hizani kwa tsanza wazibenu watsahenamna ekaga mchohunga namna o intervene ili wanadamu waresante warambuka ya zinu tinjema zinu kaziredwa zinkazifanyishia unu pendo rufanya alipartage ili Mwenyezi Mungu ajao de compensation tipia 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 nam note
wapara wapare watsanga fikira watsange ili ripartage risutene ye mzazi arantu wanwana watanu risutene ye mwanamsho hatlikao henda bitwa makafa 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33. Haini mdu na pare ye manza roho ye manza irumbi na pare mbabi ya onese ya partage ya tsange fikira ili zorongo zinu zichange bala la kamnyezi Mungu jo recompense la kamnyezi Mungu jo shinda ya change zorongo zinu mituramu ntina ushidan zichange sha bonzamba we jo mkinisha mnyezi Mungu yani saidi zichange 07 48 45 19 33 3 minutes yeka mbeha hau mmona numero mpare mparticipe mtsange fikira haukaya 3 minutes bahi apeli ikata kwa mjapara gajombu shirani heri na unono Mwenyezi Mungu ya jailie hasonti pia riki wanadamu wa udo pense yezembi ya udo jwa kazini zikazifanyishiha ya udo fikiri hu ujoka huenda udo jwa ya ukaya hewe wenji na wenji kwa jaka wawade Mwenyezi Mungu hawatamani wenji na wenji wakana mvuu na suiha kwa wati wenji na wenji wakana magari na majumba na mali wafua ziranti wenji na wenji wakawa takabarifu orongo wakawishili wakwa wati ele obo manadamu kalboshi ngotsongodiwa za ukaya ngojorante dunia inu ngotsongodiwa za ukaya maudu ngojo waswili o mahalani ikao kawajahe ya intervention o mahalani ikao kawajahe ya avuka o mahalani ikao kawajahe ya wandu wajuka uhimida fanya intervention yenda hu domo kabulini hatu ya latif domo bangweni kiyama iho kawajahe ya bahanu bahaya mbandu kwamba intervention kawajahe ya maavuka joki hima himili wambe ukaya ya Rabbi uotsindaye eyarenda zango izotsindaye wallah yemru mzima Allah Mwenyezi Mungu wawe chede mwanza msamaha Mwenyezi Mungu wawe chede avuka Mwenyezi Mungu wawe chede procureur hauzi ya watukufu Mwenyezi Mungu ya jailie haini mkomori ulone roho ulona shehitwa haruma eze epolizahe Mwenyezi Mungu ya mrengeze roho na hikma haini mkomori kao shehitwa shahengisho harumeshi uno Mwenyezi Mungu na jailie baonda ala makaliboshi ya warejeze zitwa harumaze epoli hauka haini mwanadamu jowo na bizajiri lambozo tinjema risuteno wanaswatu mwatata nane mashababi wajotu kwa nizo waonda wala makaliboshi wazifanya waonda wala mavioleur waonda wala ikao kwanzo wajaza sha Mwenyezi Mungu jornike ejoka na her huhanza rabbal alamin hata mpaka deyavo gamtsaho samaha ekaitsoka tijianai au kaitsoka tirungwanai ndojwa yaukaya mishumbe njarahara njarahatsiha gaminaze erilzahangu ngabobaha nikao njonjianai ngabobaha nikao njwamba tinjiano nala tinjianai yo erreur humain gamtsazo samazahangu hata mpaka deyavo longue vie à vous Mwenyezi Mungu ya hifadhi ya maore ya hafadhi wa maore ya hifadhi wa ngazija ya hafadhi wa ngazija ya hifadhi wa nzuani ya hafadhi ya nzuani ya hifadhi wa mali ya hafadhi wa mali hata mpaka leo gamu manzoni hasabu ya Mwenyezi Mungu longue vie à vous boom.